kalungkutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang ibang karanalan sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN Radio Philippines Network Incorporated radio station DZKI. Nagigikan po sa siyudad kan Iriga. Oras po niya to 5 minutos, makalis na po ang alas 5 nin pagkahapon.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ano man daw ining kasureko tres? Paibaiban kantidad kan sa indang bit, di man nagbabaguan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan, napasaano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores, di man magapatan. Amiga, dahil pwede iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko, di maninda sinasadiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboksit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatbon, bamong gumagabloom. Charm Fatbon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatbon, bamong gumagabloom. Charm Fatbon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kita na to the max.
Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintab na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hapon na naman banwaan, kaya mga karonda, madya na, pag-urayan ta ang mga natatadapang bareta ni Naldaw. Mga pangyayari na relevante sa arinman na parte kan sa tuong kinamumugtakan. Pag-urayan ta, banwaan. Bueno mga tugang, Diyos maray pagkahapon sa liwat pagirumdom Martes Santo po ngunyan. And mga tugang, siyempre kay banang ko pagiraray dyan ang mga nasa engineering sa pamamayan ni Chief Engineer Abilin Don Turalio hanggang kitang alas 6 ng pagkabanggi. Yan man po si Engineer Chab Binabra, Engineer James Oco, kadamay tapos sa tuyang programa. And dyan po sa Info Center si Jimmy Guanzon, as in Bert Cabrillas. Sa ngaran man po ni Miss Kyla Ray Angelica Ligacion, as in SM Joey Lim. Ini manggiraray ang sendong lingkod, manding na Karyo Saryon. Mag-urulay-ulay po kita sa mga napapanahon, as in mga issue sa likod kan mga nagruluwasan na bareta. Digdiyo po yan sa tuyang programang Pag-ulayan ta, banwaan. Oy, kung nagigirumduman tabi inindo mga tugang, kansarong simana, nagpaluwas nin survey result. Survey mga tugang, ini ba survey na ini? Dahil nagkapundo, dahil nagkatuninong. Oh, may bago pating survey group ko niyan mga tugang. Ini yung RP Mission and Development Foundation. RP Mission and Development Foundation. Aba ko nindo mga tugang, nagangalas-an publiko sa pinaluwaskan survey firm na ini sa mga resultado da kan sendang survey na ginibo ay abana. Tulad ng aming tadumang kaya mga tugang sa survey, abaan ng lalangkaw kan mga sampulong pinangaranan nindang mga congressmen, sampulo man ang mga party list representative, abaan ng lalangkaw susendang mga marka. Ang pinagngangalas kan mga kababayan, mga tugang, kan sampulong mga kongresistang iniyo, ano man nga pigasabi man nga kaning RP Mission Development na ining langlangkaw nga kan grado kan mga ini. Na maayo man nga nga kaming na kaming nahihiling. Na ginibo man lamang kan mga iniyo. Kan samuya nga ang kongresista. Maaman nga kung nahiling na kung anong karahayan na ginibo para sa tao. Ano man nga iniyo ta siring kayan. Mantaso iba man nagangalas. Ano man nga ta siring kan an markakan sa mga kongresista na kadakol nga ni ngayang ginigibong ngunyan, kadakol man nga kan nagpapasalamat kan sa indang mga ginigibong mga proyekto. Oh, yan mga tugang ano man ta siring kayan. Ha? So, igwa man na sumayo igwa. Jesus Marsip mambagang survey firm na ini. Ano? Iba man. Ay, primero pa sa naman, garo nagpapasaway na tulos. Garo nagbabadya na mawayo sindang, mawawaran sindang ng kredibilidad kung siring. Na pagwarang kredibilidad mga tugang, dahil pinaniniwalaan. Sisi man kaya magnititiwala na ining ngayang kasamuyang congressman, aglangkaw na nga kan alaga. Mga ito man na iba,
at amararay mga sa mo yung kongresista. Ano yung talagpak lugod sa survey ninda? Ay mga kuyan yan. Baliktad mga tugang. Baliktad na. Sabi ni Manny Pacquiao, bilog ang mundo. Ito, dito, pare ko, hindi. Baliktad ang mundo. Baliktad ang mundo. Ay, bana. Kaya, siguro, ining pangapunan taman digdi sa RP Mission Development Foundation, sige daw, sa susunod ninyong palabas ng survey, i-detalye ninyo. I-detalye ninyo saan kayo kumuha ng pinagbatayan o pinagbasehan ng inyong survey result. O para paniwalaan kayo. Jesus mercy baga. Dapat ninyong ilagay kung ano at saan kayo kumuha ng detalye o ano ba yan? Ng datos para makabuo kayo ng markang ganon. Di ba? Para mabigyan ninyo ng isang napakataas na survey rating. Yan ang pigyasabi ninyong 10 mga performing congressmen na yan. Kasi hindi kumbinsido. Hindi kumbinsido yung mga tao. Yung may ginawa, walang ginawa. Yung walang ginawa, may ginawa. Ano ba? Ano ba? Lito. Kung siring kan mga tugang, mayong itinahuman na detalye, talang langkaw kan rating. Kan mga pinangaranan nindang mga politikong yan. Kung sharing ka yan, iisipon kang publiko, ay panluloko sa naman ngayang, pinuloko sa naman ngayang publiko, yan sa mga pinagluluwas nindang mga resulta kan sindang survey. Tingin mo no? Di mawawaraan sinda ng kredibilidad. Kaya next time, kung magsusurvey man ang grupong ini, o kayo dyan, o ilatag ninyo yung inyong pinagbasehan, yung detalyadong report, hindi yung basta na lang kayo maglalagay ng marka. Saan kayo kumuha niyan? Di ba? Okay. So, baka next time, maayos na. Di ba? Di ba? 21 minutes na makalis ang alas 5 ng pagkahapon. Oy, sa susunod na simana mga tugang magsasaralumog na. Mag-iirabay-iba na. Magkakaigwa ng mga tugang ng sararong hero ang mga Pilipino as in American Forces para sa pinakadakulang joint military exercise sa pag-ultanan kan Pilipinas as in Estados Unidos. Inidaan pinakadakula, pinakamahiwas na joint military exercises. Aram nindo mga tugang, kababalihan ininin masobra sa 17,000, to be exact 17,600 na mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines as in kan US military na kabali dyan sa balikatan na may titulong shoulder to shoulder exercises. Mapo niyan April 11, sundong April 28. Doble mga tugang pinagsasabi sa report, doble ang bilang kan mga kabalingon yan kung ikukumparar kan 2022 na 9,000 sana. Ngunyan 17,600. Susog mga tugang sa US Embassy na nakabase dyan sa Metro Manila o dyan sa Manila, nagpapatunay sa naini. Sabi niya the scope of the exercises grows consistently after 1 year. Ang Pilipinas mga tugang, sabi kan US sabi kan Pilipinas mga tugang, US saro na alay. Ang pinakadakula mga tugang na recipiente ang Pilipinas kan mga military aid, military assistance, informa di kwarta, informa di equipments, mga training. Yan mga tugang ansaruan Pilipinas dakula na recipiente. Sabi kan US Embassy, halos maabot sa 5,000 o sobra sa 5,000 to be exact.
5,400 AFP personnel and 12,200 US military personnel and magkakaigwakan sa endang shoulder-to-shoulder training, tanganing pakusugon and interoperability asin kapasidad kan mga ini. Asin may mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 anom na aspeto ang sendang gigibo na training. Enot dyan mga tugang training, cooperative training, skanduang lado, pag-abot sa maritime security, saro pa dyan, amphibious operations, ikatulo dyan, live firing training. O tama yan ta. O ito baga mga tugang na Estados Unidos nagtatao sa tuyanin mga ikipahes na panggera. O paano kung tawang kita kay itong sendang moderno? Modernong gamit na ito taong magpadalaga ng mga Pilipino o kaya dapat kinakaipuan igwan in training. Live fire training, urban and aviation operation, cyber defense, counter-terrorism as inibapa, humanitarian assistance and disaster relief preparedness. Sabi kan embahada mga tugang kan US Embassy, sabi niya, this year's iteration includes a bilateral command post exercise that will strengthen the allies' ability to plan, to coordinate, and provide command and control of forces together against a range of scenarios and simulated challenges. Sabi, this training event will also enable AFP and US military to refine tactics, techniques, and procedures related to maritime security and the conflict fires and maneuvers in a shared and contested battle space. Yan. Igigibuhon mga tugang ang field training exercises sa nasyon. Asin iti-training digdiyo ang kapabilidad kan Philippine Forces sa combined arms, live fire, information and intelligence sharing communications between maneuver units, logistics operations, and amphibious operations, as in iba pa. Sa mga tugang duang persang ini, nen humanitarian civic assistance projects para durang medical response, pakusugon ang relasyon sa pagultanan kan local communities and Philippine as in American military forces. These activities, sabi naman kan embahada, include the construction and renovation of 3 community health centers and multipurpose halls and hands-on training in advanced emergency rescue and life-saving techniques. Magayon. Marayrahay. Nagrayrahay na. Mai-enhance mga tugang ang capability kan sa tuya na mga puwersa armada consiring. And then kayan mga tugang tuyo nagkakaigwanin military exercise anduang lado sa balikatan. May mga ekipahes an daradara an Estados Unidos an persakan Estados Unidos. May dardara yan mga sadiring gamit. An iba kayan binabarayaan na itinatao na idinudunar na mga tugang padagos sa Armed Forces of the Philippines. O, didagdag na naman na asset. Di ba? Magkakaigwa na naman ni dagdag na asset. O, di, pasalamat kita. Kaya mga tugang, sa kuya sana, kung ako mga tugang an hahaputon, tama si Presidente Bubong Marcos Jr. sa pagtugot na mas pakusugon
an Enhanced Defense Cooperation Agreement kan Pilipinas asin Estados Unidos. Iyo po mga tugang. Iyo po. Tano, ninhuli sa sobra na mga tugang ang ginigibong panghaharas kan military kan komunistang China sa satuyang mga kababayan na mga parasira asin satuyang mismong naval forces pinagbubuli na. Kaya niyo mga tugang na komunistang mga barko, mga asset kan China diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Kaya puan giraray mga tugang kang Pilipinas na buhayon ang matibay na relasyon sa Amerika matapos mga tugang iniyong medyo naglubad kan nakaaging administrasyon ni Duterte. Sabi kaya mga tugang ni dating Presidente Duterte kadto, igwas siyang makukuha sobrang makukuha niya sa sobrang pagpapakumbaba niya sa China para mga tugang makuha ang respeto kan China tangading bayaan ninda ang sendang mga military installation dyan sa West Philippine Sea sa laong na teritoryo kan Pilipinas. Pag-una na madadaras na kan paawa effect, pakikibag-amigo effect kan dating Presidente Duterte sa China. Pero mga tugang naging kabaliktadan ang gabos sa pagtaw ng sobrang pabor ni Duterte sa Chinese government. Lalo mga tugang, lalo kitang garuna ginibong koy-koy ang satuyang mga kababayan mismo sa laog kan satuyang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Dahil na pinapasiraan sa tuyang mga parasira. Pagkatapos mga tugang, pighuhumaan pa, binubulian sa tuyang Coast Guard, patian sa tuyang Air Force, pinagpapara sulod-sulod kan mga sendang air assets. Ini mga tugang, siguro ang nahiling ni PBBM, kaya inaprubaran niya ang mas pagpapahiwas kan mga sites digdi sa gigibo na balikatan akwerdo ka ining EDCA. Iyan mga tugang. Kaya binsido kita, ako man mismo sigurado ako mga tugang na magkakaigwa ini ni maray na merito. Tanganing da kita magparadaog-daogon na sa naman kan China. Siyempre igwa kitang kalyado, dapat may kasurog. Bueno mga tugang, mabalik po kita pagkatapos lang po kani. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay luwag kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim, Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon,
Polwang Baaw, Camarines Sur, Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Iriga City, Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Iriga City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16 Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer Mrs. Basil and Rovi Gumalya Orbon and family, Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas, Iriga City, Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas, Iriga City, Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City, Lilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City, Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur, Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City, Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City, Ex-Punong Barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City, Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City, Richie De Villa, Zone 4, San Francisco, Iriga City, Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur, Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City, care of Chef Jim Christian Layosa, with the cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry J.B.B. Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Diyos Mabalos, asima pasatuyang manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16 Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Verina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP.
Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marlene F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Benroy and Cherubi Taday and family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann Arlomeda, with cell phone number 0919-316-7753. Melcois, care of Merlinda C. Posadas, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Ricardo Tagom and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Micois, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanal, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabalquinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Dupo Gabos, Jus Magalos, asin mapasatuyang mandugo, ang bendisyon kan sa tuyang tagurangnan. 1:3:16 Kulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Verina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay.
Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marnili F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Benroy and Cherubim Taday and family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang Baao, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Care of Mary Ann Arlomeda with cell phone number 0919-316-7753. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Mikoy, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indupo Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuyang manugo, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nakikisumarong sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Les Creation Decor and Catering Services, owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Site, Iriga City. Miss Maria Ted Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Castello, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritzu Borgos Cadag and family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Jiangxiao, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cell phone number 0907-631-9615. Mrs. Marivic Clavillas Maso and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City.
Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City, Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City, Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Riste Barela and Family, Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family, Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family, Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bong Audal, Unong Barangay, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Lokski Water Refilling Station, care of Jillian Francis P. Dayaw, Zone 7 Abaca, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, The Anchor Restobar, care of Salvador and Presi Bermejo, Zone 3 Sogod, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, EG Recto Medical and Industrial Gases, San Francisco, Iriga City, with cell number 0919-250-5920, Kambingans Dalan-Dalan, Santo Domingo, Dolorosa, Bato, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. Tayo po ka boss, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga, minaingganyar sa satuya, na satuyang rumdumun, ang pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus. Ngunyan, satuya pong dangugon, asin hurup-hurupon, ang mga marhay na bareta, hali sa banal na Biblia. Juan 12, 1 hanggang 7. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabagong iyan. Sinabi yon ni Judas. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama niyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama habang panahon. Sa tuya hurup-hurupon, sa tuyang rumdumun, ang pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus. Kasal pa lang ay iniwan ang asawa. Sa kulambo pa naman, ngunit habang siya'y Pagurulayan ta banwaan, aron si Manding na karin sa'yo, kaibahan sa Pagurulayan ta banwaan. may lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mari, Bayan ng mga tugang, mag-ingat. oy, 50. 8 minutos na lang po. Antes po kita magparam. Ay, yan pala no. Abot ko paabutan nin pabantulin sa tuyang obituary ngunyan, pinapaisa gabos na partidaryo sa amigos y amigas, pati mga kapinsanan, kapamilya ni Christopher B. Batan na siya po pinawian na nin buhay. An sayang bangkay na patintian duman sa endang residensya diyan Salvacion Bao, Camarines Sur. Ang lubong kay ni schedule po sa April 12, 2023, 12:30 p.m. Aldaw yan na Merkules. Asin ang misa gigibon sa St. Bartolomeo Paris, Bao, Camarines Sur. Asin ilulubong dyan sa Bao Catholic Cemetery. Hali po yan kay Abilino Batan Jr. ang sa iyang ama, bistado sa pangaran na June Batan sa radyo. Bayan ng mga tulong sa pagi kayan.
Kita po, dikit-dikit na pong minasibog sa tuyang programa. Digdiyo po sa tuyang programang Pag-Ulayan Tabanwaan. Siyempre, kay Manang Kuan mga nasa engineering sa pamamayo ni Chief Engineer Abilin Don Turalio. Yan po si Engineer Chaboy na Obra, Engineer James Oco. Si Jimmy Guanzon, Asinbert Cabrillas dyan po sa Info Center. Si Miss Kyla Ray Angelica Ligacion dyan po sa admin. Asin si SM Joelin. Ako man pansin nung ka-ulay-ulay, manding na karyosaryon. Sendo po gabos. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.